and towards the end of his life founded monasteries. Viņš turpināja mācīt un arī dibināt jaunus klosterus. So the original Ganden as a monastery is the one that Tsongkhapa founded. Un tas, ka Tibetā tika nodibināts Ganden klosteris, tas ir pateicoties Lamam Tsongkhapam. Of course, the actual original Ganden is a pure land, isn't it? It's like a place where Buddhas and high Bodhisattvas reside and take teachings. Pirmotnējā nozīme vārdam Ganden ir vieta, kur augstu Budas mitinās un kur viņa sniedz mācības. So I think it's where Maitreya is to be found dwelling, isn't it? Tushita in Sanskrit. Tātad tā ir vieta, kur var sastapt arī Maitreju, tad Sanskritā. So in Sanskrit, Tushita is the same as Ganden in Tibetan. Tad Sanskritā šo vietu sauc Tushita. Tad tas, ka Sanskritā ir Tushita, tibetiešu valodā ir Ganden. So then we have the Ganden monastery that Tsongkhapa founded, then the Ganden center in Latvia. Tad Tsongkhapa dibināja Ganden klosteri Tibetā, un kā mēs zinām, tad Latvijā ir Ganden centrs. So that's where Tsongkhapa passed away in 1419 in the Ganden monastery, a few hours drive from Lhasa. Un Tsongkhapa arī aizgāja no šīs dzīves 1419. gadā Ganden klosterī. Tas mūsdienās uz turieni var aizbraukt pāris stundās no Lhasas. But even today the monasteries are flourishing, but not in Tibet anymore. They're just like museum pieces in Tibet, but in South India. Un arī mūsdienās klosteris zeļ un plaukst, bet diemžēl ne Tibetā, bet Dienvidu Indijā. Ganden klosteris Tibetā faktiski pastāv vairāk kā muzejs. Anyway, the wisdom that is at the heart of this poem, this is a living wisdom. The masters like His Holiness just following that same wisdom, realizing the same thing. So it's still vital. It's still a living wisdom. Un tā gudrība, kas ir ietverta šajā poemā, tā faktiski ir dzīva gudrība. Tas nav kaut kas, teiksim, no noputējušiem arhīviem. Viņa svētība Dalai-Lama praktizē šo gudrību. It's just good to mention the lineage, how the teachings are passed down. Ir varbūt arī labi pieminēt šo, teiksim, pēctecības līniju, kā skolotāji ir nodevuši šīs mācības viens otram. So this particular line of teachings, or this particular way of understanding emptiness, comes from Shakyamuni Buddha himself, of course. Tātad šī konkrētā mācības līnija, protams, nāk no Shakyamuni Buddhas. Down through Manjushri. Caur Manjushri. And then to the Indian master historical, historical figures, Nagarjuna, then Buddhapalita. Tātad un tālāk caur Indijas vēsturiskiem skolotājiem Nagarjunu, Buddhapalitu. We should also mention Chandrakirti, he comes in the poem later. Tātad arī caur skolotāju Chandrakirti. His name means moon, you see, there's one place in the text. Tātad tekstā vienā vietā ir pieminēts mēnesis, tur ir domāts skolotājs Chandrakirti. So we'll come to that later anyway. And then finally, down to Tsongkhapa, the Tibetan who, clearly interprets and understands what those great masters were talking about. Un tālāka līnija nonāk līdz Tsongkhapam, kurš skaidri izprata un spēja interpretēt to, ko šie iepriekšējie lielie skolotāji mācīja. So in Tibetan terms, Tsongkhapa ended up being the founder of this new school of Buddhism, sort of Tibetan Buddhism, the Gelugpa school of Buddhism. Un Tsongkhapa faktiski arī izveidoja, nodibināja šo jauno novirzienu Tibetas budismā, kur pieder arī viņa svētība Dalai-Lama, tātad šo Gelugpa skolu virzienu. Yeah, so it's a vital wisdom, it's still a living wisdom, it's still the best thing we can do is to just realize that wisdom. Tātad tā joprojām ir vitāla, dzīva gudrība, un labākais, ko mēs varam darīt, ir paši izprast un realizēt šo gudrību.
there's a lot of talk about emptiness, a lot of talk about selflessness. So that there's like many different views of what Buddha actually meant when he taught that. Ir daudz dažādu veidu, kā tiek runāts par tukšumu un par emptiness un pašpastāvīgu nesamību. You know, there's many different interpretations. Ir daudz un dažādas interpretācijas. It's a very deep topic, you see. It's very hard to understand. Tā ir ļoti dziļa tēma un to ir grūti saprast. Plus, Buddha taught slightly different views to different people depending on their capacity, depending on what they were capable of understanding. Un jāsaprot arī tas, ka Buda mācīja dažādos veidos dažādiem cilvēkiem atkarībā no viņu uztveres spējām. So even from Buddha's own lips, you find different presentation. Arī no paša Budas mutes mēs varam sastapties, ka viņš ir devis dažādas mācības. And the one that Tsongkhapa is talking about, the interpretation Tsongkhapa, you know, identifies as being like the deepest, you know, the actual wisdom, the actual final wisdom, is emptiness that is totally harmonious with dependent arising. Un Tsongkhapas interpretācijā ir runa par tādu veidu tukšumu, kas ir pilnīgā harmonijā ar atkarīgo rašanos. So he doesn't say praise to the Buddha for teaching emptiness, he says praise to the Buddha for teaching dependent arising. Un viņš nesaka slava Budam, kas māca par tukšumu, bet viņš saka slava Budam, kas māca par atkarīgo rašanos. And I think he is making a special point, you know, it's the emptiness which is exactly harmonious, just the other side of the coin from dependent arising, emptiness dependent arising. When you understand that, then you understand emptiness. Un tad te var runāt, ka šīs lietas ir kā monētas divas puses, ka jūs saprotat to, ko nozīmē atkarīgā rašanās, tad jūs sapratīsiet arī to, ko nozīmē tukšums. And if you've understood something which you think is emptiness, but is not totally harmonious with dependent arising, then you haven't understood. Un ja jums šķiet, ka jūs esat sapratis to, kas ir tukšums, bet ja tas nav harmonijā ar atkarīgo rašanos, tad tas nozīmē to, ka jūs neesat sapratis, kas ir tukšums. It's this understanding where, you know, where all your confusion comes to rest, all your, you know, turbulent emotions or your doubts, where they're all kind of, where the heart is at rest, let's say, it emerges from clearly understanding dependent arising. Un jūsu prāts un sirds var nonākt mierā un harmonijā tikai tad, kad līdz, var teikt, pilnīgā mērā ir gūt izpratni par to, kas ir atkarīga rašanās. Without it, we are somehow, you know, at odds with reality, misunderstanding reality. We always keep clashing with, you know, our experience. Un kamēr mūsos nav šī izpratne, mums vienmēr ir kaut kāda sadursme ar apkārtējo realitāti. You know, you think I am inherently existent, and the world, the external world, is inherently existent, and then that's where your problems come from. Un mūsos joprojām ir šī sajūta, ka es neatkarīgi eksistēju, un apkārtējā pasaule neatkarīgi eksistē, un šādam neatkarīgi eksistējušam es saskaroties ar šo apkārtējo pasauli rodas visas problēmas. You have the arrogant and the greedy people. Ir uzpūtīgi un alktīgi cilvēki. You know, they have to sort of grab everything they think they need from the world. They have to exploit the world and smash it to pieces, you know. Viņiem ir sajūta, ka viņiem ir nepieciešams sagrābt visu, ko viņi var sagrābt pasaulē, un pēc tam to sadragāt. You know, I've got to get what I need, otherwise. Man noteikti ir jādabūt tas, kas man ir vajadzīgs. But that always ends in disaster. Bet tas parasti beidzas beidzas slikti. You know, nobody can control, nobody can devour the whole world. Bet neviens nevar aprīt visu pasauli. I was just looking in the newspaper today. It said on the website, English newspaper, it said something like 146 people were killed in Iraq in one day. You know, this war that's supposed to be fought and won.